Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hu la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yokana luang jo ka ayani do Yokana luang do chopuma Ino ana tisibala chesumna Ino gaka uza umlu jishome Ino tiko lue gu gadu Jalia dea ti yoha sambo yohunga Yoza tseone tsengang konime He lue butao me Mi ye zaman khajan tsoha numala kwe Mi ye ne saki kam tao je ome Echo mi ye majan tsoha Mi ye jamyo myo me le bidolani janga du me Ajimi ne ena Mi ye ne ayo zaman gako tao don ayo majan Saki kam do khwea he lo me Mi ye adon umama bia zazi deje bila me umama bia zazi deje khwa zaman ne me zaman kha ge choha deje zao me mi ye zaman jong choha de pyo noma yo ha umama bia zazi deje zao ga ko sinyani nga noma sombo bo on la je pyo ma Mi ye meshi adu numa zidani yaluma Ajimine ena ayo numa tsao loe adu shana Adu kha shao jion ayo naha nela tea le adu jandu tao ma Adu kha shange ayo naha nela me le adu sidu tao mine Adu ne ayon kha shao je bila me le adu sinyao ma Ayani do nga bodu be chechega ho nima yo on tiama nga England mi khan ya Liverpool le ku bodu be amon ga chobi tiama ayoma bodu be chechenge nga nima yo khalon la du dunya ajimi ne ena bodu tisi Bibe onge mangena bodu tipo mulenge bodu khwe po becheche khwe phalinya me tamine nga bodu becheche ga honge numa susalamia helwe ge je ya mine bodu becheche hobyo je ho pirme Liverpool bodu be amune bodu be ga zo ga Tipo pahopo ma Hepo honge nga numa tipoi masusa Jungye ni hoji ma Ajimine tulwe reta Ajimine ena Asuga bodubega nga sinya minema Temine nga numa saleni hoji nyama Shanyo se a yenido Omiapo adir deziho Bodu becheche ga Ho lue dume Zon leo jima japshu ni pidola jima numa pela jima go gao jima hedon adu yatampu me ajimine ena mehu po ajipiola gako adu masidunya mine me Yesu kali zalandra dezila kwe masidunya komiani yako numa nusa zame ajimine ena umama bia zazi deje Zanyani gadu Yesu kaline la yakwita mlu jishome Ayani do ga kheyo hane helwe botame Mi ye zaman jan tsoha de pio noma Yo ha umama bia zazi deje za gako Sinyani nga noma sombo bo on la je pio ma Adu dezila kwe
zon leo je gomya ni ya thampu kho khali ne ka mu pata ne adu nusa zama adu ga tu ayo umlu ji so me umama bia zazi ne tumola khwe jong ja he ziu me hu pho ho ge me popo la la mageni zidani ne tumo me ni ma khali ulong e nusa nong ga yao me Tema